neza kurashitsa ari igihe umukunguza uzujamo ariko utarashika ariko nje kera narese ndiriye none abayumbe bose uku saa 3 zirageze uku turatashe rero ibintu byo gutegereza ngo sangahe uwitwa ngo ni umuyumbe ko ndakubona mutambuke nditumara twama tureta ibindi bikurikirana ko twe nje byarangiye. Yes, hallelujah. Oya sindi kuvuga bariye je narese si ngombwa abandi. Hallelujah. Hallelujah, yes. Yes. Hallelujah, yes. Amen. Shingiro ry'umunezero witeka haundi mugisha wo kwira turetse Kristo. Amen. Niwe shingiro ry'umunezero witeka haundi mugisha wo kwira turetse niwe shingiro ry'umunezero witeka haundi mugisha wo kwira turetse niwe shingiro ry'umunezero witeka haundi we haundi mugisha wo kwira turetse niwe shingiro ry'umunezero witeka haundi mugisha wo kwira turetse niwe shingiro ry'umunezero witeka haundi mugisha wo kwira turetse. Hallelujah. Niwe shingiro ry'umunezero witeka haundi mugisha wo kwira turetse niwe shingiro ry'umunezero witeka haundi mugisha wo kwira turetse mama we haundi mugisha wo kwira turetse niwe Hallelujah. shingiro ry'umunezero witeka mama we haundi mugisha wo kwira turetse
mugisha wo Himbazwa Mana we. ntawundi ntawundi mugisha wo kwiratura ntawundi mugisha wo kwiratura ntawundi mugisha wo kwiratura ntawundi mugisha wo kwiratura niwe Chigira jumunezero Haleluya Taundi mugisha wo kwiratura Baba we Taundi we Hibaswa Yesu we Haleluya Baba we Taundi mugisha wo kwiratura Niwe Chigira jumunezero Baba we Taundi mugisha wo kwiratura Taundi we mugisha wo kwiratura Baba we Hallelujah. Hangela. Sawa. Urakwiriye gushima Yesu. Urakwiriye gushima Yesu. Sima jawa siku Yesu. Sima.
umva sema haleluya. Yes we. Hano maze mutuze. Hano hari abaririmbyi batangiye kare, Imana ibaha umugisha. Iyo umuntu ananiwe mu gisirimba ntabwo aba abaye umuforoderi, kwicara biremewe. Sema haleluya. Hallelujah. Ariko iyo abantu bahagaze hariya Aho umuyobozi wa gahunda azavuga ngo abantu batangiye gucogora, kandi twebwe turimo kubatumbira, tugatumbira n'Imana yo mu ijuru. Sema haleluya. Hallelujah. Iteka iyo umuntu asirimbanye ibyishimo, agasirimbana umunezero, abo barimo gutumbirana cyangwa abarimo kureba bagomba kwakira ubwiza bw'Imana. Sasa hano hari abantu bari inyuma, kubera ko aba bakristo bakeneye guhura n'ubwiza bw'Imana. Turimo kubareba kugira ngo turimo guhudumiye tubwira Imana ngo Mana, muri aya mashimwe gisubizo yateguye wokora imirimo n'ibitangaza. Abari inyuma rero kubera ko tutabitayeho, muze kureba uburyo mwicara. Ikindi kandi tugiye gusangiza abakristo amateraniro. Nitukomeza gusirimbira ahantu hamwe, yeme mutuze. Umva, iyo umuntu arimo kuvuga abandi barimo kuzuzwa, biza bigaragara nkaho hari icabaye. Nari mvuze ngo dusangize ababera amateraniro, kubera kuko iyo abantu urabona uko turi kumwe hano, ariko niba ndimo kuvuga hano hari kuvuga zaruga hari hirya bakiruka baratwita abanyakavuyo, kandi turi abagabo kandi turi n'abanyamwuka. Sema haleluya. Nari mvuze ayo materaniro tuyasangiza abera. Umuntu azoza nezerwa yirukanka agere hano abaze gatetegese umugoro umeze gutegase, wirukanka ugere hariya kwa William umuze ngese wiri ayo marineti ni kurimo kureba aho ngaho. Sema haleluya. Hallelujah. 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 Sibyo mwabera b'Imana, kubera kuko nta kuntu tuza mu materaniro umuntu aze yakanyaraje asubire yakanyaraje, biragatsindwa n'Uwiteka. Tugomba kuzoza dusangira ibyishimo. Niba hari akaneje ngaho kuri mwene data hariya Minyati, mubwire ngo Minya, ese wewe tuzi ko Yesu yazutse, nimukubita gutya igitugu atari ukumubangamira, yamafatwa nawe ubwiza bw'Imana buganze. Sibyo mwabera b'Imana. Gahe curanga papa, curanga amazi abera b'Imana dushandabuke aho ngaho cyane mwahikubiye. Niba ari ukubera ko hariho microphone ariko dusangira bino kara tera
kuko ari wowe Mana. Ino ku isi batarakonjega verbe wenda runaka, niba batarakuvugaho ejo witegure bazakuvugaho. Abanyarwanda baciye umugani wanze kuvuga yaheze mu ndege. Bivuga iki? Umuntu kera warutekereje ndetse uriya mwanya ufashe gute? None wari uzi ko ndi hano? Wari uzi ko ndi hano? Nari mfite kwitegura kuza kandi twararanye na Vale, ariko ngo Mari niba yari yagize ubwoba bwayo materaniro asigara ari gusenga muri salo, ndavuga uyu wacu ubundi ko dasanzwe asigara muri salo. None menye icyatumye yari yasigaye yaza gutumya ayo materaniro. Bivuze iki? Sema haleluya. Nari mfite kuza bamubampamagara ngo amatike naguze ngo bayagurishije. Ndabwira se ifaranga zaje ko zari zitukura, bazanye izindi zitandukanye n'izaje mu buryo bakagurisha amatike yaje, baje kujanya bwo gukemura ibibazo. None Yesu kuba nyemereye antebeye akaka mwozamura amaboko. Igihe bazatwenda bafite microphone bagatanga haleluya muri mikoro, noneho ntitwumve abatanze cyane cyangwa abatanze bukeya. Noneho twese tureke kuvugira muri mikoro, tuvuge ngo haleluya. Muvuge ngo haleluya. Musubira ngo haleluya. Musubira ngo haleluya. Gutanga haleluya imwe gusa cyangwa zibiri cyangwa zimana imbabarire sonarenga gutanga ngo haleluya sitanga akaba ngo haleluya ngo haleluya ngo haleluya. Nta haleluya y'ikibongo ibaho kandi yagaho. Haleluya zose imbere y'Imana ziranga. Uvuge ngo haleluya. Ariko kera nari muzi mureba abantu bose niba wenyine utarunyikije. Uvuge ngo haleluya. Musubire ngo haleluya. Iyi maso umwana w'umukobwa witeye ituze iriya fonde yarangiza agasubirayo yikirije no mu baturo ntanatubura, noneho na fonde ntayirarara najika yoge kubera ko ntibaza bayijana mu mashuka. None no gutanga haleluya uzakunanye wa mwana w'umukobwa uvuge ngo haleluya. Ino quartier ko ba president n'abajanama uvuge ngo haleluya. Hano nisa musubira ngo haleluya. Hano ko bamuzehe soko uvuge ngo haleluya. Haleluya. Kubera ko mvuze ko bamuzehe amajwi yanyu yamaba y'abasaza. Samure Yesu cyubahiro tumwe hano haleluya. Muvise kuntu mwemera yikirije neza mwebwe mukamukoza isoni muvuge ngo haleluya. Haleluya. Samure hano uvuge ngo haleluya. Hano nubwo nyine bakiriye bukeye ariko bakiriye mu gisirimu muvuge ngo haleluya.